Pozdrav društvo, imamo još jednu kratku temu koju ćemo da razradimo na času, posle mnogo više sa još puno primjera, odnosno na ove koje ćemo ovdje uradimo, a to je upoređivanje decimalnih brojeva. Upoređivanje decimalnih brojeva. Šta se tu u stvari radi? Samo ime kaže upoređivanje, sam naslov kaže. Upoređivat ćemo koji broj je veći, koji je manji. Kada smo imali razlomke, to smo rešili, je li tako? Tražili smo da imaju jednake imenioce ili jednake brojioce, primjenjivali pravila i tako dalje, tako dalje. Ovdje nemate ni imenioce ni brojioce, ali imamo neku logiku koju možemo da povučemo paralelu sa prirodnim brojevima. Vi ćete u 6. razredu raditi i cele brojeve, kasnije i 7. racionalne, vidjet ćete kako to funkcioniše. Za sad ovako, kada imamo dva decimalna broja, evo primjer, recimo 4,36 i 3,71. Šta mislite ko je veći? Naravno, 4,36. Zašto? Četvorka je veća od trojke. Ovaj broj ima više celih delova od ovog broja, je li tako? I samim tim logično je da je on veći, je li tako? U pitanju 4 cela dela, sprem 3 cela dela, ovo je rešenje. Znači, ovo bi bio prvi primjer. Šta je drugo? Šta bi bilo? I kad god imate ove ovakve brojeve, gde je celo delo jednog veći od celog dela drugog, odmah je i ceo taj decimalni broj veći od celog drugog decimalnog broja. Šta se dešava ako imaju iste cele delove, recimo 0,463 i 0,501? Šta je ovde veće? Logično, verovatno, dosta vas odmah zaključilo da je veće ovo 0,501. Zašto? Pa pogledajte, imaju iste cele delove, njih ne možemo da upoređujemo. Međutim, ova druga cifra, odnosno prva cifra iza zareza, nam predstavlja desete delove. Koliko desetih delova ima ovaj broj? Ima 4 deseta delova. Ovaj broj ovde ima 5 desetih delova, što znači automatski je veći od ovog prvog. Dobro, idemo dalje. Znači, šta je sa trećim primjerom? Uzmemo sad ovako, recimo, 1,3672, a ovde bude 1,3573. Hoću da zaključite na koji način ovde razmišljamo. 1 i 1 ceo deo. 3 deseta dela, 3 deseta dela. Treća cifra predstavlja, odnosno druga cifra iza zareza predstavlja koje delove? Stote delove. Koliko ih ima? 6 komada, a ovde ima 5. Pa šta je veće? Logično. Čim imate više delova s jedne strane nego s druge, to je to. Šta je sa sledećim primjerom? Recimo, 3,3 i 3,29. Što ovdje možemo gledati? Na isti način razmišljamo. Celi delovi su 3 i 3. To je tu. Deseti delovi 3 i 2. Ovaj nema stote delove. Ako ih nema, mi samo dopišemo. A čime dopisujemo? 0. I šta onda? 3,30, 3,29. Pa šta je veće? Evo ga. I tako dalje, i tako dalje. Što znači, šta je pravilo? Šta treba upoređivati? Pa upoređujete prvo cele delove, pa upoređujete desete delove, pa upoređujete stote delove, hiljadite delove, deseto hiljadite i tako dalje i tako dalje. I dokle god ne dođete do onog
dela, odnosno do broja koji je veći od onog tamo drugog. I čim je taj deo veći od onog dela tamo u drugom broju, automatski ceo taj decimalni broj veći od drugog decimalnog broja. Pa ćemo mi sad da zapišemo definiciju kako ih upoređujemo. Ako ne možemo da ih uporedimo, ako fale neke cifre, pa dopišemo te cifre. Naravno, ovo je samo uvodna priča, gde ćete imati, na času ćemo imati mnogo više tih primjera, ili ću ih ja zabeležiti raditi mnogo više kasnije. Za sad samo ovo. I šta sad bude? Evo ovako, zapisat ćemo definiciju. Praktično, šta upoređujete? Krenete redom. Prvi broj sa prvim, drugi sa drugim, treći sa trećim, četvrti sa četvrtim, dok ne dođete do većeg broja. I to je sve. Logično, da? Ajmo mi da zapišemo našu definiciju. Koja kaže ovo? Decimalne brojeve upoređujemo tako što prvo poredimo cele delove, zatim desete, zatim stote, hiljadite i tako dalje. Koji broj je veći? Veći je onaj broj kod koga prvo naiđemo na veću cifru. Eto, to bi bio naš postupak. I ajmo recimo da uporedimo nekih 1, 2, 3, 4, 5 parova. Izgledate prvi, koji kaže uporedi brojeve od A. 2,594 i 3,01 kod B. 11,233 i 11,0233 kod C. 4,994 i 4,9941 kod D. 3,45 pa tačkica iznad i 3,45. Naravno, ovde znamo da je ovo različno. I na kraju E 12,531 sa crtom iznad, i to smo naučili šta je, i 12,3. Ja ovo izvijem 12,5. Može? Znači, kako upoređujemo? Prvo upoređujemo cele delove i u ovom prvom slučaju odmah smo došli do veće cifre, veća je 301, logično, od 2,594, trojka veća od drugi. Idemo dalje. 11,233, 11 i 11, 2, 0. Veća je dvojka, tako? Eto ga, veći broj. Dalje. 4,994, 4,994, 1. Ovde mi fali jedna cifra, dopisat ću je. Da bih dobio te 10.000 delove, pošto ih nemam, ima ih 0. Pa je samim tim i ta 0 manja od ove jedinice, ovdje ima 1 10.000 deo, samim tim i ovaj ceo broj je veći od ovog leda. Da vidimo šta je ovde priča. Šta smo rekli što ova tačka označava?
označava da su iza ove petice beskonačno mnogo petica. I kako izgleda sad moj broj? 3,4, 5, 5, 5, 5 i tako dalje i tako dalje. E sad mogu da ga uporedim sa ovim. 3, 3, 4, 4, 5, prva petica. E, ali ovdje imamo već drugu peticu, a ovdje bi sve bile nule. Evo, napisat ću drugom bojom. Što znači da je šta veće? Pa ovaj ovdje je veći, a na crvenom, smo isradili crvenom da ne komplikujemo. Veći ovaj levo. Zašto? Ovdje imamo beskonačno mnogo petica do kraja, ovdje imamo beskonačno mnogo nula do kraja. A ovdje, šta smo rekli da ova crta radi? Pa sad će cijeli ovi paketi da se pojavljuju, ovo 5, 3, 1, pa će tu biti 12,5, 3, 1, 5, 3, 1 i tako dalje i tako dalje. A ovdje imamo 12,5, 0, 0, 0, 0 i tako dalje. I šta je ovo? To je 12,12, 5, 5, 3, 0. Evo ga već. Ok, za sad toliko, vežbat ćemo još ove stvari, radit ćemo tako da se ne brinete. Hvala vam pažnje, vidimo se.